svima ljudi, dobrošli još jednu epizodu Zajebanta. I danas igramo jednu mnogo dobru igricu koja se zove Swamp Simulator. Znači, ova igrica je kao parodija na Slendera. I, znači neće biti dugo, čisto da vam pokažem. Evo, znači idemo single run. Shrek is life. Okej, evo nas. Znači kao što možete vidjeti, ova igrica je prilično slična Slenderu, znači na potpuno isti način napravljena. Samo ima neki delova koji nisu slični, recimo Slender nije Slender nego Shrek. Ogres are like onions. They stink? Yes. No. Or they make you cry? No. Oh, you leave them out in the sun, they get all brown, start sprouting little white hairs? No. Layers. Onions have layers. I sad nam Shrek nešto priča, Brain, ne znamo šta nam priča, ali nema veze. We can stay up late, swapping manly Oho, stories in the kućica, morning. kućica. Kućica. Oho. Aj, uzmi. Oho. To nije magarec Shrek, bravo. Čekaj, izađi iz kuće, okej. Evo nas. Imamo koliko, 3 od 8 valjda, ili 2 od 8, nisam vidio, nema veze, idemo. Evo ga, Shrek nas ljudi bre. Papa. Ne možeš uvatiti bre. Sad na početku on je spor, ali posle, brate, kreće bude nenormalno brzo, ne možemo pobjediti. Evo tamo. Palalam. Okej. Roboptona kuća. Joj, brate. U Slenderu je samo bolje zato što ono, papirići, oni su uvek na mestu ono, gdje je drugačije nešto, recimo na onom vozilu, na, ne znam, na tako nekim stvarima gdje je drugačije, ovdje ono samo u sred šume ne nađete, znači to je jedno malo glupo, ali znači igrica je ekstra. Samo kad bi ja mogo nađem gdje se kriju ona sranca, bilo bi ekstra. Ali izgleda mi da ja ne mogu nađem gdje se kriju. Oho, eno ga jedno. Eno ga, treći, četvrti. Čuo sam Shreka. Shrek, gdje si? 4 od 8, super, još 4, ajmo, možemo mi to bre, možemo, ja to u stvari ne možete vi gledate, ali ja mogu, Shrek, gdje si, Shrek, gdje si? Vidim ga, dobro tamo, sakrio se. Treba mi još onih sranja. Još 4. I need 4 more sranja. Shrek! Beži! Ovo, šta je ovo? Možda ovdje ima. Pet! Gdje je Shrek? Gdje je Shrek? Shrek! Mrško me jedno! Ovo što imam moći, Shrek hoće me ubije. Can you help me, please? Please! Kako nam još treba? Treba nam još 3 bre. Jump! Pam. I izgleda smo izgubili Shreka, nema ga nema više Shreka, nemo Shreka.
bi mi trebalo još 3 ona guvna i onda će sve biti u redu. Onda ću ja pobediti i onda ne znam šta će se desiti jer ja nikad nisam pobedio. Vidim 600! Vidim ga! Ha. 600! 7! Sedam! Brzo, 8! Ajmo, pobedit ćemo! Pobedit ću, trči! Hey now, you're a rock star. Igrica je napravljena od Armana Parshenasa. Pozdrav njemu! I ljudi, to je bilo to za ovaj gameplay. Igrica je ekstra, skinite. Link je dole, link, dole. Vidite, dole je. Šalim se. Link je u deskripciji. I znači, to je bilo to. Sljedeći klip izlazi najvjerojatnije sutra. I nisam još potpuno siguran šta će biti. U svakom slučaju, subscribe se na kanal. Hvala vam što ste gledali. To je to. Ćao.